zeta mai ro chu ni staff khe kan la nei mu ma lo khe ro chu mi ti chang tung sak turin ma min lak chak tak ma min lak sak turin kan soi ni ti chuan de ei soi de kan du dong sia toi te te nan soi mai tai la environment forest and climate change demand som thum paruk na hi hei country tangin ka tak lom tu soi tu omin kerkhia hemi kami sar rempian na yan hei afforestation drive kalpuin project rehabilitation of degraded forest in the watershed of Sampai agriculture land in Mizoram and is in Waya a crore 0.41 abutan nan kan han ton kan kaya lo mo khop pin ka ria ten thilo mo me mai chu kan minister malang na bokyanin Sampai Zotlang we me pak hi botanical garden nata na kalpuitum ani ya he lo mo khop maya Sampai mai ni lawin Mizoram mun sang akan khopui mun poi mo tak tak hianin nia botanical garden hi roman na tan khom so zel se dum khop pin ari no mani tinai nia Sampai bian ke minister ania zat timsa hemi Sampai bi ka hianin conservation of forest is transferable ruling MLA chuan chanchu COVID-19 shritan lenga tahan ani doctor an lo ni le ani ke shoina waya committee chuan nia hei kan thia takin Sampai ki engeni medical doctor na 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 chu hemi tha khual zin tale so hi ingai thase hianin heng nau ban ti te lai zong ti te kan ngai rit em far te pon yang chu khual zin bi te ta na pa khan siam theina mai tu rang chi Mizoram pum ta to king ri dil te han lo pa Sampai pa ro pui ta khan ti the tu te khi tori sa chak nan te tin kan economy ta po pui mo tak tak mai kan han nei nual maya king ur tlang ate not khopunga te tiang chuanin mun thak kian kan dei chawani sum siam nan ba kan mang king ka bial dil tlang te po ki sa po kan nuam te mai nia a khuwa ming an put na chan dil thade mai ma king te po ki forest nature conservation waya hianin hu mala tourism te ne na han cham ko pa some policy eco forestry eco tourism ti nan king dil la ki atha em ni tu thasi dil thasi Mizoram mi king ho te po ki ma min lak sa turin kan ngen nga la sa kan dong ani pon tin ne ma ni pial chung kan sei lo thei lo tu che nga khianin forest quarter ki kan ma mo ni se a party khate se a tling zo don lo na ka vote lo te ka chu ka ngai da ni mule sanctuary omna ani wang kian ki kan ve na na poi mo khom me ko te lu ka na po tu che nga kan forest house forest rest house te kan han sui nga di se ti chuan ni hei Is PM hi en transport chung changa khan tin forest a khan tan sei le du chun cha khan ngai tha forest survey of India sang ni som di pakat nung bera khanin Mizoram pumpui hi country angkanin 84.53 sena ole ya te ko alo ha sa a hlut na amar su very dense ti te moderate ti te open ti te ro ko chun dia khan very dense ka 0.74 andia moderate ka 27.1 an andia open a here 56.68 andia tam don tu ko atha thokat fiawa India ram puya ramazal te lu ne lian puya ding India thon ram pui ma in forest in an chupo khan in forest cover area ka 2.2 special report 201% India ram puma forest ka
Mizoram hian in kan cover ani chuwa chuanin alo mom ka tia kan forest minister te department te in dai lo chung chunga na an tho nei an fak le ni mar chu ka soi ta khain staff an in dai lo wa forester te kan tlema tin forest guard te kan tlema tin wildlife guard te theng po hian in kan in dai lo le me hen ti A real hero is one. Yanin kanin dai lo le me hen ti kan ram kan forest hetiang ang kan hum hal ze tu chuanin nia tan la chu kan la na sa khopin ka hia ti chuanin nie hetiang chunga po yan hei ram ka chung changa po yan in kan siom sot khop maya awareness te poi kan nei tha hengai hian nei tha le zual te po hian du oma sum te po henga hian in awareness campaign na te po hian in da thei ni se adum khopin ka hia kha forest lama chun hanile mai ta se tin ne transport lama khan le kan sui tam to inland water transport noya malak megna ba ka khanin hey kaladan multi model transport project Mizoram masana tu lian tham kana nei te alo mom khop maya he ti chin sia ta kani he sarkar Pu Zoramthanga sarkar le forest a minister te he a department ti alfa komple in ka hia hetianga mason na rural lian tak mai kana nei chote he Mizoram tan apoi mo le ani kan mi po he yan in nastakin na rakil don ti chiang ni ti chuan ya thil te tham ni ma se two wheeler taxi mga mitam takin nei zon na nei chote he alo mum khop maya tin in two wheeler taxi permit te khat che sei lo teu hey kan minister hianin zok tam tol tu ka nge ni service cha kha ka ngai ta to kha mai ni win nge ni indo Myanmar ti tele thil dang tam te po kha ruang mana siama kha man Tripura te po tia Tripura lama te Myanmar te po kha ti chhotana ma chu ram ma lo buai ta wangin le covid wangianin duangin atakin malak chak thei lo zo ka ni lo se chu hela poin zo fa te kanin pum khana tura poi mo tak pakhat ni wangin hei alo mom khopin ka ri kan soi ve kim primani ti chuan mani biala hei DTO office kan CM le kan minister malana in kan han nei tu te hi alo mom le ni ti chuan ni food and civil supply consumer and affairs chung chang kha an soi le tamai la dona na parliament affairs hi chu ne soi tu chu tam khop maya ma ro chu ne I kan department dagi kan soi tam kon sia kan soi lo mai nga demand number so pasi na food and civil supply hian in covid-19 in na sa fe minti boy kara le nia ramri le thil dang dang na minti boy na kara po hian in kan sarkar nu re lo te sarkar in to an chua hey guest chung chang ate hian in ni tina tip so panga kan nei thina kha tuna chuan tip som ni pali vel hi kan nei thin ni chuma chuan ei tuna chuan tip som ni pali vel hi kan nei thin ni chuma chuan ei rong bol nan gas ni khat kan har sa lowin ki pui le kara po tiang kan om thei te hi aro puya fakta kan ni he sarkari fakta kan ni chuanin tun ma kan har se me ke chung chang tuna har sa lo tin mun har sa tak kara po tiang an te hi alo le ya tin bu fa chung chang har sa har san na kan to lo kan re min har san na nasta kan to po hianin thei to pa ma lak nazara kanin to de har san na kan to lo kan re min har san na nasta kan to chung po hianin thei to pa ma lak nazara kanin to de theya har san na kan to lo wa tinai kudam po som lai mai kan han sa zo to som ni pakhat sak me ala ni buka kudam som pakwa sak me tuman ni buka tayan Uvaga tolru da na tu tan kudam chu tam khop me champhai mani kan zina tin ne petrol chung chang le po phai zol tu ma phai zol kong
sira khanin yen deuh khiruan wan mai tam khut le kudam chuma hey village tingtang lama te VC house kan ti po som tum paru sak andi don te tin som ko nga repair tu roman na anom te alo mong koping kria ti chuanin nia hey fishery chungchang a hianin hey champai te potential area tha kan nia tuna hianin Mizoram pumpuyang a po ma kan son chho mek zela tuna hianin kemi kan biala ngai po ma son tam tak minun sep sakhi kan lo mani jo to bera chuan kari lowang le lo te power electricity department chungchang hian lom thu ka soi tua ha hi pa kan lo soi kum akuma kum kan lo soi to 132 kV line east lungda to khozol champhai ha to khozol champhai kan be sei phang lo tuna taka minti lo tling hi changtu minister le kan sarkar chunga hen lom thu ka soi tak euni champhai in lom thu ka soi ni ti chuan in ne hey ka soi zo tep to tuna kan to line 132 kV line hianin section som panga umtani chu Zoom to side to khozol te hianin OPGW optical fiber ground Zoom to side to khozol te hianin OPGW optical fiber ground where hi an lei to amaro chu khozol to champhai ki OPGW lati lo ani tat la ki amin lei sa be ge turin kami sa op ta ki kan nge na so chuan ya tin ate culture ka soi to awina zone re sanu na kan ka soi to ta khianin champhai district potential ani angin ta khianin engeni museum kan tiang si te le ni art and culture center le ni art and culture center thatak mai minan siam te ko ha kan han be se ni chuan land resources and soil water conservation department khanin etul ma khan undivided champhai ni la khanin khozol nuaya khian ka domta district office khozol la oma tuna hianin khozol loin danta ka chuanin champhaya khianin soil conservation hi range officer mai nirwin district in minoveto se katia kha kan du khom me kha kan minister hianin saptakin ma min lak sakse ti kha akaron soidoni soitu